Jako je bitno na redovnim servisima, znači mijenjati ulje i filtere koji pripadaju tom servisu. Ulje koje mi koristimo je Total u gradacijama od 5V40, 10V40 i 5V30, zavisi od motora koji je u vozilu. U zimskom periodu je bitno mijenjati redovno filter goriva, pogotovo kod dizela, jer zna se zbog loše kvaliteta goriva izdvojiti parafin iz goriva i začepiti filter tako da ostanete na cesti. Od filtera koje mi mijenjamo na servisu, to je prvo filter ulja, zatim filter zraka koji sprječava da nečistoća ulazi u motor, znači nečistoća zraka samog prašina, garež i tako dalje. Zatim filter goriva koji sprječava onečišćenje, znači dizni koji su jako skup dio, znači to treba povesti računa o tome. I sami filter kabine, znači filtrira se zrak koji udišemo unutar auta.